What is the problem? That this can't kill you. That can kill you. In the middle of a field northwest of Johannesburg, a group of young Afrikaner boys has arrived for a very different kind of boot camp. Wat teenoor die triple 6 staan in die Bybel van die Antichrist, the beast. Konflik tussen wit mense en swart mense in hierdie land. Ons moet dit net aanvaar. Ons lyk verskillend, ons lyk anders as hulle. Hulle het dik lippe, die lippe is geneig om te krul mos, né? Okay, ons het dun lippe. Die negroïed se ore in die binnekant is totaal anders saamgestel as ons in. Hy's baie meer sensitief. Daarom weet die boere, klap hom teen die oor, dan val hy teen die grond. Want hy weet sy oor is anders saamgestel. Average against average. In many ways, but in no more way significantly than in the size and the weight of the brain, especially in the measurements of the brain's frontal cortex. Nou vra ons onsself af, is daar 'n verskil tussen die intelligensievlakke van die negroïed en die Kaukasiër? 'n Swart man het die mentaliteit van 'n 14-jarige blanke kind. So ek klim myself op vir 'n oorlog wat kom. Want julle is gebreinwas met ou Madalla en al daai goeters. Wees weer trots op jou volk. Wees trots op jou ras. Wees trots op jou geloof. Gaan ook met ons boereleiers. Wees ook met ons besluite, ons denke. Ons vra al die dinge net vir dienste en my enkelheid genade my koning. Amen. Now the real danger of Tondo's initiation begins. In the coming weeks, he faces the risk of infection, even gangrene. And until he's healed, he can eat no fresh food and drink no water. And he's allowed to visit with other initiates whose huts are nearby. Their experiences here in the bush will bind them together in the Xhosa community. And this is why we have to train our people to be prepared. Right.